ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборот аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Қамардин Ҳусейнзода. 3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси фонди Саудии рушд Султон Абдураҳмон Ал-Машрад мулоқот намуданд. Дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо фонди мазкур баррасӣ шуд. тавсеяи ҳамкории Тоҷикистону фонди Саудии рушд барои маблағгузории лоиҳаҳои муҳими соҳаи маориф, тандурустӣ, нақлиёт, гидроэнергетика ва идоракунии об аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. Дар робита ба ин ба роҳбарияти Подшоҳии Арабистони Саудӣ ва фонди Саудии рушд барои иқдому ҷудо намудани $100 миллион амрикоӣ барои татбиқи лоиҳаҳои нерӯгоҳи барқи оби Роғун ва $30 миллион амрикоӣ барои амалисозии лоиҳаи сохтмони роҳи ҳалқавии шаҳри Кӯлоб арзи сипоси қадрдонӣ карда шуд. ҷалби васеъи фонд ба маблағгузории лоиҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвари мо мувофиқи мақсад дониста шуд. изҳори итминон карда шуд ки дар доираи ҳамкории судманд ҷиҳати рушду тавсеяи муносибатҳо аз дигар имкониятҳои мавҷуда истифода карда мешавад. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси фонди Саудии рушд Султон Абдураҳмон Ал-Маршад андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён доштанд. шарафёб аз онам ки имрӯз бо муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистони ба мо бародар мулоқоти пурсамар доштем. фонди Саудии рушд тақрибан 10 сол аст ки бо Тоҷикистон ҳамкории судмандро ба роҳ мондааст. имрӯз мо созишномаеро ба имзо хоҳем расон ки барои маблағгузории лоиҳаи сохтмони роҳи таворавии шаҳри Кӯлоб мебошад. дар марҳилаи панҷум зиёда аз 11 мактабро дар бар мегирад ва ҳаҷми умумии бинои мактабҳо $59 миллион мебошад. ва ин марҳилаи панҷуми ҳамкорӣ байни фонди мо ва ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо хушҳолем ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории судманд бо ҳам дорем ва инчунин дар мулоқот муҳтарам ҷаноби олӣ пешниҳодҳое ки карданд мо ҳатман дар фонд инро ба хубӣ қабул хоҳем кард ва меомӯзем ва дар оянда ҳамкорӣ хоҳем кард. ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми азизи он орзуи шукуфоӣ ва пешравиро дорам. дар Тоҷикистон бо мақсади рушди иқтисоди миллӣ, дастгирии фаъолияти бахши хусусӣ ва сармоягузорӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирӣ ба содирот нигаронида шуда ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум 5 минтақаи озоди иқтисодӣ фаъолият менамояд. субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон дар баробари истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда ҳамзамон мубодилаи тиҷоратиро бо кишварҳои хориҷӣ тақвият мебахшад. тавсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар замони истиқлоли давлатӣ бо дастгирӣ ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини шароити мусоиди соҳибкориву сармоягузорӣ гомҳои устувору натиҷабахш гузошта шуд. таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодии Суғд, Данғара, Кӯлоб, Панҷ ва Ишкошим аз зумраи ташаббусҳои муассир мебошад ки дар амалисозии ҳадафҳои стратегӣ нақши калидӣ доранд. сармоягузорони дохиливу хориҷие ки чанд сол қабл фаъолиятро дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон оғоз намуда буданд, имрӯз дар истеҳсолот муваффақ гардидаанд ва корро дар ин ҷо беҳтарин имконият ва бузургтарин натиҷа дар тиҷорат медонанд. соҳибкор агар вақте ки хати технологӣ ворид бокунад ба пуррагӣ боҷи гумрукӣ супурданаш дакор. имрӯз он корхонаое ки дар минтақаи иқтисодӣ мебошанд онҳо аз боҷи гумрукӣ озод мебошанд ба пуррагӣ. вақте ки корхона фаъолиятро оғоз мекунад боз барбори дигар он ашёи хоме ки имрӯз воридот мекунем барои истеҳсол мо аз вай ҳам озод мебошад. лекин агар берун аз минтақа агар кору фаъолият кунем, агар ҳар як хати технология, ҳар як таҷҳизоти даровардагӣ ба расмият дароварда боҷи гумрукчӣ супурдан дакор. моҳи майи соли 2025 дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд 2 субъекти нав ба қайд гирифта шуд. бо сабти 2 субъекти нав шумораи иншооти амалкунанда дар ин минтақа ба 44 расид.
با استفاده از امتیازهای پیشبینی شده هم‌مسئله تعداد سوبیکت‌ها در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان افزایش می‌یابد. در منطقه‌ها بیشتر با جلب سرمایه داخلی و خارجی کارخانه‌های نوی صنعتی تأسیس می‌یابند. هم‌مسئله با تدبیراندیشی‌های حکومت کشور منطقه آزاد اقتصادی دنغره نیز رشد می‌یابد. از 38 سوبیکتی به قید گرفته شده حالا 15 تای آن فعالیت نمونوی استحصالی دارند. از همه مهم سرمایه‌گذارانی که در منطقه آزاد اقتصادی با بنیاد این یا آن انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی و اقتصادی مشغول می‌شوند، غیر از پرداخت دو نمود انداز دیگر از پرداخت همه نمود اندازها و باج گمرکی آزاد هستند. با جرأت براتون گفته میتونیم که در سطح دنیا نیست همی امکاناتی هایی که اینجا است از نگاه امنیت در سر تا سر منطقه نیست، از نگاه سهولت های آب و برق در سر تا سر منطقه دنیا نیست. منطقه آزاد اقتصادی کلاب در موقع خوب جغرافی قرار داشته دارای امکانات‌های مساعد لوجستیکی میباشد. اولین سوبیکت منطقه مذکور این تاجیک الماس به شمار میرود که سمت فعالیت آن استحصال قسم‌های اتومبیلی یعنی هواتازکنک‌های روغنی و هوایی برای تمغه‌های گوناگون اتومبیل میباشد. منطقه آزاد اقتصادی 5 مثل دیگر منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان دارای امکانات‌های خوبی سرمایه‌گذاری بوده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امتیاز و سبوکی‌های اندازی و گمرکی پیش بینی شده است. حالا در منطقه آزاد اقتصادی 5 10 سوبیکت استحصالی، 3 سوبیکت خدمت‌رسان و 4 سوبیکت تجارتی فعالیت دارد. صاحبکار و سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در حدود منطقه آزاد اقتصادی فعالیت نماید و پیش از همه بازاری هم داخلی هم خارجی رو می‌آموزد که آیا بعد استحصال شدن مال وی این مال به طلبات بازار داخلی و خارجی جواب داده می‌تواند یا نه. بنابراین معین نمودن سمت فعالیت او بیشتر از خودی همون صاحبکار و سرمایه‌گذار وابستگی دارد. تشکیل منطقه‌های آزاد اقتصادی در تامین اهالی با جای کار، رشد با مرام اقتصادیات در اساس تکنولوژی اینواسیونی، سنجش اصول‌های نوی خواجگیداری در اقتصادیات، جاری نمودن اختراعات و کارکرد علمی و تکنیکی داخلی و خارجی، افزایش استحصال مال‌های استعمالی و خدمت‌رسانی‌ها، زیاد نمودن صادرات محصولات و حل دیگر وظیفه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت فعال خواهد کرد. ظاهرشاه تقای مراد، رجب علی محمدعلی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. با جانبداری از دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت استفاده هر قطعه زمین و با گردش کشاورزی وارد نمودن زمینه‌های بیکار خوابیده خواجگیداران ناحیه فرخار تدبیرهای سر وقتی می‌اندیشند. انورشاه سعیدزاده گزارش می‌دهد. در رابطه با دستور و هدایت‌های پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت استفاده ثمرناک زمین و گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده و فراهم ساختن جای‌های کاری از جانب زحمتکشان خواجگی‌های دهقانی و کوآپراتیوهای استحصالی جماعت شهرک و دهاتی ناحیه فرخار تدبیرهای سری وقتی اندیشیده می‌شود. باید یادآور شد که در موضع کوکول ناحیه بیش از 30 سال باز قسمی از زمین‌ها بیکار خوابیده بود. در این زمینه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی زحمتکشان خواجگی دهقانی باغ نادر زهکشی که از این موضع میگذرد از خم و گل قبت جمع شده تازه و وسع گردیده است. بعد راه اندازی و انجام تدبیر مذکور امکان کشت زراعت‌های کشاورزی در موضع کوکول فراهم آمد. همین است که در بیش از 25 گکتار زمین‌های سالها باز بیکار خوابیده کشت زراعت شالی به راه مانده شده است. خواجگیداران میگویند این موضع اساساً برای کشت و پرورش شالی مساعد است. این زمین‌ها را که دیدید 25-30 سال خوابیده بیکار خوابیده بود از حسابی زبکش و آبها بود. انا امسال که زبکش را 3 کیلومتر کندیم با ماندگش کنده استیم 25 سال خوابیده بود. بعد 25 گکتار از زمین‌های بیکار خوابیده شالی شده است. امیدوارم که 70-80 سانتی متر. متخصصان ابراز می‌دارند که تازه و وسیع نمودن زهکش به کشت و پرورش و بلند گردیدن حاصلناکی محصولات کشاورزی در زمین‌های خواجگی و قطعه‌های نزدیولگی ساکنان مساعدتی سازگار می‌نماید. با این در نظر داشت تا چند روز است که با استفاده از تکنیک‌های ضروری زهکش‌های حدود جماعت دهاتی در قد تازه کرده شده است.
масъулон мақсад доранд ки тибқи нақша 18 километр захкаши ҳудуди ҷамоати диёти мазкурро тоза намоянд. иттилоъ дода шуд ки ин тадбир дар беш аз 8 километри он анҷом ёфта корҳо дар ин самт бо маром ҷараён дорад. анҷоми ин тадбир пеш аз ҳама ба беҳтаршавии ҳолати мелиоративии заминҳои назиҳавлигӣ ва фаровонҳосилӣ нигаронида шудааст. таври роҳбари давлат пайваста масъулони идораҳои дахлдор ва кишоварзонро таъкид менамоянд дар шароити кунунӣ бояд ҳар пурча замин самаранок истифода гардида ҷиҳати дарёфти роҳҳои нави аз худкунии заминҳои бекорхобида бояд чораҷӯӣ кард. истифодаи заминҳои солҳо бекорхобида аз ҷониби аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии боғи нодир дар ноҳияи Фархор низ маҳз аз ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. хоҷагидорон ҷиҳати самаранок истифодабарии заминҳои корам, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва агротехникаи пешрафта, инчунин саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат дар оянда боз аз муниятҳои нек доранд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзӣ шаҳри Исфара ҷиҳати истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти истифодаи самараноки обу замин, рушди соҳаи боғпарварӣ ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. имрӯзҳо дар саҳро ҷамъоварии ҳосили ғала оғоз гардидааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. кооперативи тиҷоратии кишоварзони Навгилем яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзии шаҳри Исфара ба ҳисоб рафта, аҳли саҳрои хоҷагӣ имрӯзҳо ҷиҳати саҳмгирӣ дар таҳкими амнияти озуқавории мамлакат суботкорона заҳмат мекашанд. хоҷагии мазкур дорои 614 гектар боғоту 268 гектар замини кушод буда, алҳол инҷо асосан ҷиҳати саривақт ғундоштани ҳосил ҷаҳду талош мекунанд. ғаллакорони хоҷагӣ имсол дар майдони 104 гектар парвариши тухмиҳои гандуми навъи серҳосилӣ ба шароити минтақа мувофиқро ба роҳ монданд, ки имрӯзҳо маъракаи дарави он бо суръат идома дорад. дар хоҷагӣ мегӯянд, ки дар мавсими соли ҷорӣ бо назар дошти ба зарари ҳашарот ва касалиҳо тобовар будан ва дар таъкия ба таҷрибаи солҳои гузашта интихоби мутахассисон ба тухмии навъҳои Тимирязевка 150, Алексеич Московский 56 афтодааст, ки аз ҳар гектар аз 60 то 80 сентнерӣ ҳосил медиҳад. мағози нави Тимирязевка сай кардагӣ пеши замин то 85 сентнер албатта гандум дуруст ки бениҳоят осимакӣ беҳтарин дар ноҳияи Исфара мебошад. мо мақсад дорем ки бо тезӣ дарави ба анҷом расонда кишти такрориам низ барои арзон кардани нархҳои сабзавот дар бозорҳои шаҳру ноҳия, албатта кишти сабзии турбу шалған. ҳамзамон деҳқонон ният доранд, ки мувофиқи нақша дар мавсим зиёда аз 200 тонна тухмии хушсифати гандум омода ва пешниҳоди хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ гардонанд. қисми зиёди гандумзор аллакай даравида шудаасту дар майдоне аз гандум холӣ шуда бошад, деҳқонон ҷиҳати истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва аз ҳар як замин рӯёнидани 2-3 ҳосил умури вобаста ба кишти такрориро ба роҳ гузоштанд. алон дар ин майдонҳо сабзӣ, турб ва макка барои силос кишт карда мешаванд. дар мавзеъҳои дигари ҳудуди хоҷагӣ низ нигоҳубин ва парвариши дигар зироатҳо низ мувофиқ ба қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ гузошта шуданд. масалан бо истифода аз тухмӣ ва кӯчатҳои навъи серҳосили помидор, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва обу озуқадиҳии саривақтӣ муваффақ гардиданд, ки аз 10 гектар майдони кишти ин намуди сабзавот ҳосили босифату фаровон рӯёнанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ба нақша гирифта шуда, айни замон дар ин самт корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Саидчои Муродалӣ ва Искандари Саид. ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон корҳои ободониву созандагии вусъати тоза пайдо карда, сокинону соҳибкорон зери дастуру супоришҳои пешвои миллат дар бунёду азнавсозии муассисаҳои таълимӣ саҳми арзанда гузошта истоданд. дар ҳамин замина сокинони ҷамоати деҳоти тоҷдорон тариқи ҳашари дастаҷамона дар назди муассисаи таълимии рақами 6 ноҳия сохтмони бинои дуошёнаи иловагии таълимиро ба роҳ монданд, ки айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 6
ناراضی جای نشست دیده میشد. ما هم دهقان کتی تصمیم گرفتیم که در نزد مؤسسه 16 صنفخانه ساخته با استفاده دهیم. 80% کارها الکی به انجام یافت. ما وعده می دهیم که تا سال نو خانه بنا علاوه‌ای را با پررگی سپاریم. тавре иттилоъ дода шуд бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бино барои хонандагони муассисаи мазкур 770 ҷойи нишаст дар ду баст муҳайё мегардад. дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз 57 муассисаи таълимӣ ва 8 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, тибқи нақша масъулин ният доранд дар 5 соли оянда 29 муассисаи таълимӣ ва 17 боғчаи кӯдакона сохта мавриди истифода қарор диҳанд. оиди манамин наросаи синфхонаҳо ما نقشه بندی کردیم که در بین همین 5 سال از سال 25 و 29 25 مؤسسه که نقشه ماندگی هستیم باید همین در عمل اجرا کنیم. рушди соҳаи маориф зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар қарор дошта, дар ин самт ҳамасола тадбирҳои муассир андешида мешавад. дар деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳия низ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон дар назди муассисаи таълимии рақами 19 бинои нави иловагӣ бунёд гардида истодааст ки корҳо дар ошиёнаи якум пурра ба анҷом расида, сохтмончиён мақсад доранд ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бинои мазкурро пурра мавриди истифода қарор диҳанд. сокинону соҳибкорони ноҳияи шаҳри Туз дар баробари сохта ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ ва бунёди муассисаҳои томактабӣ низ таваҷҷӯҳи хоса равона карда, дар ин замина дар деҳаи Султонободи ҷамоати деҳоти Пахтаобод муассисаи томактабии рақами 9-ро сохта мавриди истифода қарор доданд ки айни ҳол 30 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. барои фароҳамгардонии шароити зарурӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуда, сохтмони ошхона ва дигар иншооти ёрирасон дар ин муассиса идома дорад. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. با سهمی ساکنان و صاحبکاران دهه شاپور شهر ایسار راههای ماشینگردی سطح محلی منفرش می‌گردند. این تدبیر در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی روی دست گرفته شده جهت تأمین حرکت بی‌ممنوعیت واسطه‌های نقلیات مساعدت خواهد کرد. گزارش همکار ما در این خصوص. در دهه شاپور جماعت دهات نوآباد شهر حصار زیاده از 1 کیلومتر و 200 متر راه اساسی دهه از نو سازی کرده شد. تدبیر مذکور در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب ساکنان و صاحبکاران دهه روی کار گرفته شده جهت تامین حرکت بی‌ممنوعیت واسطه‌های نقلیات و زیبا و نظرآبا کردن کوچه‌ها راه اندازی شده است. این مسیر تا شاهراه دوشنبه ترسونزاده منفرش گردیده به زیبایی دهه شاپور نوگانی زم خواهد کرد. قفسه قبط بالایی راه 10-12 سانتیمتر را تشکیل داده پهنایی آن 5 متر می باشد. جهت با صفت انجام دادن کارهای تعمیری این مسیر را قبلا با تکنیک‌های راهسازی تخت و هموار کرده سنگفرش نموده بودند. اکنون راه با صفت بلند تعمیر شده همچون مسیر انتقال دهنده مال و محصولات و حرکت بی‌ممنوعیت واسطه‌های نقلیات به ساکنان سالهای زیاد خدمت خواهد کرد. ضمن صحبت با ساکنان و فعالان دهه گفته شد که این اقدام باشندگان شایسته تحسین است و در همین روحیه بهر آبادی یک گوشه وطن بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی آبادکاری و سازندگی ها را باید بیشتر نمود، زیرا چنین عملهای دست جمعانه کلانسالان فرزندان را به راه راست و مهنت دوستی و وطن دوستی هدایت می نماید. شکرانه دوره استقلالیت، شکرانه سرور دولت که این گونه آزادی، این گونه امکانیت را داده است برای که پیش بردن کارهای سازندگی، بنیاد کردن، آباد کردن، تعلیم و تربیت را بهتر براه ماندن و همه این نشانه است که من امروز با قوه مردم، دستگیری صاحبکاران دهه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی با 1200 متر راه اسفالت را عملی کرده ایستادند که با پیوسته با راه کلان دوشنبه ترسونزاده یک جایی می شود و اینچنین بنگاه طبی از طرف اهالی ساخته شد، آب گذرانده شد. همه این آبادی است، آبادی شکرانه دوره استقلالیت. باید گفت که در حدود جماعت دهات نوآباد شهر حصار در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نزدیک به 20 کیلومتر راههای محلی پررم منفرش کرده شدند که حالا مورد استفاده ساکنان قرار دارد.
بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.